Telepan ya benar. Hai, anu pukil mah. Rada di kiri. Oh, tawi ke carita hikayat kang kaping kali sing wasta Abdul Rojak kang putra Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Rojak Angling anak prapta saestu maring Bapak Manira ataku dening alinge aras masa apa tuan waruh dari alia ini saya oh kemajikan Adi jadi ataku dening alinge jadi ada yang nonton resep jalan mana? Oh bagus ya namanya. Bagus. Santri ku saya. Ada yang ngaji resep. Lu salahnya yang ngalapak. Iya, lu saya ngadap ya. Lu salahnya yang nyium. Hah? Cepat Mang Ading. Jadi waruh sagala naon hayang nyaho. Epo teman. Bagus kudu nyaho mah. Mau bertanya sesat di jalan pada sebenarnya. Sabdul Qadir wajana witani sunangawarui yani sun dari awalnya nalika isun minggu umur sarasari dus longa amang-amangan isun maring madrasah pangkona ning bocah ngaji saksana anu ya ana mala ikat barul iya. Sundunga ameng-amengan. Sepulin. Ya pura lumayan menunubak jadi di tengah ada apa di mana jadi apa jinasir menunubak. Jadi supaya dekat itu. Maka ucap malaikat tina sake bocah ngaji. Sake bocah wae napahona linggiran beci kuruan rasa miki walu rawuh sebab bodina. Rumah saya tadi wali saking using malaikat mahmud iya. Iku sebab manira rumah sakit rumah sakit yang dibaca betul ya karena kita karena saya mau budi itu maksudnya Berarti kehendaknya lawan maliangan di kesebulan maning. Lawan maliangan di kesebul Qadir jalan lan maning sawiji masa duki sunan ngajalan di samana isun lagi amang-amangan dangu sareng kato mangagana isun miragi ngasuarani malaikat andika Ini hiji mangsa kalau di negara sebenarnya amangan injang amangan ulin injang mengadenge sudah kato pajau mangkana sing meragi turun kau ngadenge ing saorang malaikat andika biasa dengan ngadenge begitu pun aya berita non bae ngadenge bae Wah, anu mah jatuh mayat lompat kadenge. Muhyiddin ingkang barokah mangkana sun miragi lewat gumantarina sikra isun oleh mulih ing awas makna saritu mulai sunan junjung maring ibu manira ing panggonan sun alinggi saking ajri manira miharsa bakal menang barokah nan watak budangan
Uang wanita mah. Nah, iya. Jawani yang ada layangan aja. Hah? Layangan. Maka sesemana dewasa ngelakone agawe kholat dingos maparanti isun anyapi ingat nalika saudi dalu isun ngerasa nengantu sadalaming kholawat saksana isun miragi ana suara ngucap maring Ini apa ngaji apa sholat berarti? Sholat ini mulai murah nama. Anak apa aja anak? Garuk tapi. Anak kurang. Wow. Mangakan jaring asram jalani sunus temening sirah karena sirah ngurusun dari kakena saking ada maka dari wujudnya ngapasiran yang darah mapan sirah tanusuna kardi sunakolam turun bayan yang wes manirah Sungus temen. Jemput tero bakar sok. Sun kontu hesge. Iya. Hesge sampai nama. Sampai. Bagus sih mah ini bakar sok. Bakar sok mau demun banyak mah. Belajar kieu mah. Kurang air Pak. Kain encan nanti mah ieu. yen siratan sandara warana sira lali maring kang murubang jagat pemasira aja lali maring yang masuk jika natanakana liturani pangucap ing suarana apane kadeng kang akapi arsa deming isun ing kuna ieu saya incu ing suaranya abane kadi jadi lamun aya papatah teh didenge nama asup ka cili katungan keluar teh di cili kenca gitu. Sama masuk. Oh, tadi aku lama tadi sedua. Mal itu. Mal. Oh iya mah. Lali baik. Rame yo. Kang kapingan pikang ucap suci musuh pingkang was taun tulana bertawang sasidata kuning sedemu ibing Punapa kananipun Tuhan dadi aulia kula sing sasama Tuhan warata kena sadaya ing hamba Abdul Qadir ngandika karena saking sawiji maniratan kilo kadang satuning urip bener kang sulakoni kaya tain suning andang unduk andang desa jahila lagi sumasya liting mangsaning dinawong puasa arfa iya saya Bagus baru nukula. Can bang, bagus banget. Can lah kakak baca lah ya. Oh, main bagus banget. Ya lah baca lah. Si Abdul Qadir karena saking sawiji manyeratkan ilok karena dinyok satu ning urip. Kunaon tuan si Abdul Qadir jadi raja Nawawi karena tengah bohong sang tungtung hirupna. Itu linyok satu urip bener. Mudah-mudahan pasti jadi jelema jujur. Amin. Bisa terus lagi. Wah, rame yo. Bisa terusnya aja jujur banyak. Jujur. Sundung manga nanging tenisan paribadi serta kawan katomang kana isun maring sawiji saapi parantening amal kuli sampun ramangkana saksana koramul ing manira serta kora iku Anu anak akil, ngaji
lunga depan amangan kulit serta wong kato pada Osbab aja sunanun kuri sampai mulai ilung Juga bakal puri kemana mau jauh bayarnya. penyalaan segitu Abdul Qadir ngapa sih rakin area ingu disuka ku ngamang-ngamangan orang nas dikatirakin arti yang usuk majati kinon amangan lanu turunnya tesun kaliwat ajri miar sasurang sabu sikro isun mantuk maring wes amangan resepna amangan lantu Hidup amangan lantu Mana nyalatun yo? Bener hes banyak mah sapoes dah. Sabrang tadi sunin was mangakana sunan tumuli munggah ing papayon rumah dulia isunan ningali maring wong akeh sami ana taylur gunung Arafah wastar ka wong kang ngarsa munggah haji ing waktu ning kumpul ane gunung Arafah iya mengasih ngomong-ngomongin papan wali sulit aning-ali jadi mana mau akeh punya barobak papai terus poin gajal marumah terus eta beja ke ieu nu hadap saya Nah, ieu mah nya jeung syarat hadis naruh dan naruh jeung syaratnya jeung jimat jadi dalil naruh hadis naruh Alhamdulillah tuh amin. jeung kang arsa mugahaji ing waktu kumpul aning gunung Arfah mudah-mudahan mudah-mudahan aya nasib munggah haji amin Bayar. Uri sampun niramangaken mangka Syekh Muhyiddin Amin tingrena kersa kesamaring pangkat maka matur adi Syekh Muhyiddin kang buai Muhammad Rasulullah Tuhan ini karena Allah serta lana suka andika nopi incunya amit kesah soperannya ini kan lamun ini teh kudu bebeja bebeja ini karena Allah kalau bebeja lamun kemauan gitu lalu baik kaulah pamit kesarta ing negara Baghdad kang epu ari suacana sari nanggul kang siwiwi baning sabdari disirat terangin termisun hebut manira para nakarani ragus jamin kesah datang ing negara Baghdad Siti Hasanah lamun naon masih gila buru-buru cepat benar gesit Mulut adanya sayang. terus Samtul Qadir wacana matur datang kang bibi kaula ibu kersa sisinau anggur ilmu yang sejati Malikaula ibu sang junganana datang kang alim-alim rasatanya kang ibu maring kang putra bisa sisinau anggulan ilmu yang sejati syarah dah ilmu sejati lan malih jeung deui asa angunjungan datang lan malih babakeun silaturahmi jeung barokah Gimana Mas Jolanta? Janji Mbak. Gimana tadi? Iya, kantongan.
Ada nggak situ bos? Enggak. 50.000. Apatah karena nirarasa dilarang negari hari dilarang negari atur pola Jadi gua haji bae naik gua haji makanya. Jadi Kayak gede nih, surat gede. Tapi surat KBI ya. apatah karena nirarasa dilarang negari aman turaris kang putra tutur pola uni duka panggilan sapi miwalagan luang katona ngarep ingkang ngarsa muga jiritang kapincut datang manah kaula ini saya lintang kapincut jadi hatena kapincut baik Bapak kahayang. hatena kapincut Kepincut baik. aya kapincut di dunia aya kapincut di akhirat. Oh, Bapak Kapitut pada. maka kang itu karena sasambati amaladati serta ngalap ingat dinar minangka bunging silwi bunging dinar kang kaulis katoipun 80 punika kang nama Syabdul Qadir Ibu Nira Darama simpan Usuk, pula. Iya. Dan berapa tuh? Itu mau masuk? Lain. Oh iya. Sama tuh. Iya. Itu tuh Asep. Oh. Nah, iya bakal menang cicilan, tinggalan di kolot lelaki. Kamu nggak warisan warisan. Main Maluku Tegaru. Bakal menang warisan. Mantap, mantap. Warisan anak motor. Ribunya baik ya, mau kadang-kadang baik. maka dinarulong kasakar saya ngasabdul qadir dari kami musalan mangkana sabdul qadir ingkang dinar pinari catur dasa ingkang sunungakeun ing rasa manira sabdul kang kakasih catur dasa kang dage binatake Iya, main kang dinar, itu jangan mah duit. Oh, benar. tah iya nu hiji deui ini Saya usuk. Polda Ibu Negara Kang Bupade Pinang Kakesan sok rajin indit ka jauh sok rajin indit dan bae duit baik nama ta sok rajin indit Wah, apa yo? sok rajin indit kesah indit Emang euy ka dieu. Wang bumbu jeung indit-indit mah Benar. Udah ini. Kan, saksana ariskan ibu angalap pinartomu dina kena sajarang ningokundang sarta sinungan paranti dina kena cacangkleken nirakam putra riri Bah. Pepe. tai di Sasang-sasang geus nate ibu ngalap neun duit dina ken sajemin kuna. Tah, udang teh kantong. Dina ken cekang pekan resepnya mah kumaha duit ieu. Resep bae. Masuk pula ge resep, Bapak. Rada beda ieu mah duit tapi truk lembang.